Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda mwese aho muri hose. Hari amakuru menshi atandukanye tuba twabagezeho atandukanye, amakuru y'imikino, imyidagaduro, amakuru kandi ya politike, ubuzima ndetse n'ubukungu, amakuru y'ubuzima bw'isi, byose n'ahandi babisanga atari ku Biza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoresha maze ibiganiro tukugezaho bya buri munsi ubyumve kandi ubimenye. Twambutse mu gihugu cy'u Burundi hariya za Bujumbura, Cibitoke, aho muri Gitega habonetse umurambo w'umugore w'imyaka igera kuri 57 y'amavuko. Hakekwa ko ari umugabo we wa amuhitanye. Bimeze bite, bihagaze gute? Hari inkuru nyinshi zimaze imisi itambuka, kumva umugabo yahitanye umugore we cyangwa se umugore we yahitanye umugabo we, kumva ni ibintu bisa naho bitengamaye kandi binatangaje. Umurambo rero wa Gloriose Ruranditse w'imyaka 57 wabonetse kwa kabiri tariki ya 12 Ugushyingo ku 2024 muri Fureje aho ngaho muri Gitega. Ibyo kandi byabereye mu mudugudu wa Muremera mu murenge wa Giheta mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umugabo kandi we ukekwa ko cyangwa se umugabo we ukekwa bwa mbere yatawe muri yombi n'abapolisi bahariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi komeza bigenda bivugwa ku gitangazamakuru uko kibivuga, nkuko abatangabuhamya babivuze. Umurambo waruri mu kidendezi cy'amaraso menshi cyane, ureba ko ari ibintu biteye agahinda. Namo kandi yemezwa n'ubuyobozi bwa polisi yo muri ako gace hariya mu gihugu cy'u Burundi mu gace ka Gitega hariya i Bujumbura. Uburyo kandi uwo mugore yapfuyemo ntiburamenyekana kuko biracyateye urujijo nkuko polisi y'igihugu cy'u Burundi ibitangaza. Umugabo kandi witabye Imana yafashwe na polisi, bakakanya akaba atari mu maboko ye. Ubu kandi afungiye kuri sitasiyo ya polisi iri mu mujyi wa Bujumbura hariya rwose mu gihugu cy'u Burundi. Polisi kandi ya Giheta ivuga ko hakozwe dosiye zo koherezwa mu rukiko kugira ngo barebe ibyaba byihishe inyuma y'uyu mugabo ukekwa kuba ayishe umugore we. Ibyo kandi uko byagiye bivugwa nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyamakuru bagera kuri 13 bahungiye Goma bamaze guhohoterwa mu cyumweru kimwe. N'ibintu bikomeje cyane, ariko nkitinda kuri iyi nkuru nuko akenshi kugira ngo uzasange hari amakimbirane runaka, amakimbirane avugwa mu muryango, ukumva ngo umugabo yishe umugore we cyangwa se ukumva ngo umugore yishe umugabo we, bikomoka hehe? Bikomoka ku makimbirane yabo bafite hagati yabo. Impamvu ibi ngibi bikomeza kuba cyangwa se biba bigenda biba umunsi ku munsi, nuko akenshi iyo umugabo afite amakimbirane nta wundi muntu ubizi, cyangwa se ugasanga wenda mu gihugu runaka, mu murenge runaka, nta muntu n'umwe uvuzi ibibazo by'abo bantu. Ukibaza uti amaherezo yabo ni ayahe cyangwa se ibyo babavugaho nibi. Mu Rwanda hari inyito cyangwa se interi iri kuzamuka muri iyi minsi ivuga ngo inshuti y'umuryango. Ese inshuti y'umuryango biteye gute? Inshuti y'umuryango ibihagaze gute? Akenshi inshuti y'umuryango rero burya ibivuga ko igomba kuzigakemura bya bibazo byanyu mu gihe bitari byagira kure, kandi bya bibazo byanyu mufite ku buryo hari abagomba kuba babagira inama kugira ngo barebe ko wenda ubuzima murimo bwajya ahagaragara. 21 rero n'ibice 4% bakoze ikizamini gisoza ayisumbuye batsinzwe amashuri, dore ko uyu munsi amanota y'ikizamini cya leta Senior 6 yasohotse. Kuri uyu rero wa 2015 Ugushyingo ku 2024 Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri mwaka 2023 umwaka 2024, aho muri rusange rero abatsinze ku gipimo cya 78.6%, hakaba kandi n'ikiciro hatsinzemo abagira kuri 37.5% by'abakoze
ibizamini bya leta. Muri rusange rero hari hiyandikishije abanyeshuri bagera ku bihumbi 91,713 hakora abanyeshuri bangana n'ibihumbi 91,289 bangana na 99.5% by'abagombaga gukora ikizamini cya leta. Muri aba kandi bakoze hatsinze abanyeshuri bagira ku bihumbi 71,746 bangana na 78.6%. Ni ukuvuga ko abanyeshuri bangana na 21.4% baratsinzwe. Abiyandikishije kandi bagombaga gukora ibizamini bya leta mu mashuri y'ubumenyi rusange cyangwa se General Education bari 56,543 ariko akora abagera ku 56,300 gusa. Aho kandi abatsinze bangana 38,036 bangana na 37.5%. Ni ukuvuga ko muri iki cyiciro abatsinzwe ari abanyeshuri bagize ku bihumbi 18,284 bangana na 32.5%. Naho rero mu cyiciro cy'amasomo y'imyuga n'ubumenyi ingiro cyangwa se technical secondary education hari hiyandikishije abanyeshuri bangana n'ibihumbi 30,899 ariko hakora abanyeshuri bagera ku bihumbi 30,730 gusa. Muri aba kandi abatsinze n'abanyeshuri bagera ku bihumbi 29,542 bangana na 96.1%. Ni ukuvuga ko abatsinzwe ari abanyeshuri bagera ku 1,188 bangana na 3.9%. Na mu mashuri y'inderabarezi rero abanyeshuri bari biyandikishije gukora ibizamini bya leta bari 4,471 hakora abanyeshuri bangana n'ibihumbi 4,438 ndetse bangana n'ibihumbi 40 cyangwa se ibihumbi 4,108 bari ku kigero kingana 98.1% baratsinda. No kuvuga ko abatsinzwe bangana n'abanyeshuri 8 bangana n'1.9%. Minedike kandi yagaragaje ibyiciro birindwi iby'amanota abanyeshuri aho bagize amanota ari hagati iyo 80 abari mu cyiciro cya excellent ubwo ni A, abafite kandi hagati ya 75 na 79 bakaba bari mu cyiciro cya B cyangwa se very good. Kandi hari kandi n'icyiciro cya C cyangwa se good cyabagize amanota ari hagati ya 70 na 74. Hakaba kandi icyiciro cya D cyangwa se certificatory cy'abafite amanota ari hagati ya 65 ndetse na 69. Hari kandi icyiciro cya E cyangwa se adequate kirimo abanyeshuri bagize amanota ari hagati ya 60 na 68. Icyiciro cya C minimum pass kirimo abanyeshuri bagize amanota hagati ya 50 na 59. Mu cyiciro cya F cyangwa se fail cy'abatsinzwe kirimo abanyeshuri bafite amanota ari hagati ya 0 ndetse na 49. Nitwa Eric Nshimimana, komeza ukore subscribe nta yindi neguza naho utaha.